Dara kula tedi shi nuare shi kan jak shi kan wejak. Kan nuare la support ke Ramadan and jegne kan man ku society din ku je destroy. Ja Ramadan bika shong jode. The worst part is this. Gwaza dana shi damor ke nyamor, shi mi jak shi jalat. Bishong kore lo ye magwa. Nema point da karwa de disease, a sickness, me gur dwell wal ka gore well. But chi de ngach. Unless you couldn't karada din. Me kunyi man ke da man ko je support. Jen bigulo ngaje no kak mugule jiako. So, jin medicine mi cha ele it ke je ram mi bi ngaje no chicha jori di nun. So bi ngaje no okay na gule na rami jiak mi tribalist. Gwadana chungo ko nyimor ke ko da mor. Mi shira radin chelo chon ko da man ke ko nyiman. Bi jere bi kulo ngach. So remember that. Jela ko na lani shang no. Mi shala ro no reke tikamat. Min road last key question. Ngam shung yeneja. Shung ko kwira mo ko randu nyimor damor ketin kariem jen shungin kel ke jama. Ki shungo kel ke reality mala truth. So name ejoy ka kon were. Mi chon kel ga damor ke nyimor e ko jen bien dora kelo ke shinduna kel ngede ti ke joy ma gor jano dere which. So jen mi shiralin shi nana no lere the same thing lere ngeni which gulche nyu wona already. So gero de ten. Chushung gramo ko damor ke nyimor. Shungne kamila talk. Mila kona lani shangano na te kamat. Tana special somebody like me. Naka jelong no de kon jalken. But mi kon right ko na te kel. Ati gane iti mo ba jelo mandan lade. Ijiaga. Mi shung kel gane iti. Special and chongo ka talk. But misha ngajara mo we jega la talk. Remember that. Misha jo miskot ke kel. Ngada no chay taro kelu changat. Then be bere chen to yan bunyo kapnyal ka kwid nyok. Ko shi ngaje no agent tribalist. Jira mo deng na. Ngubi de roda border karam mo deng na. Karam cho da gera bo mena gwati hanyam. There's no change totally. But like that. Kene de yar ke jelonga ne den konti la shimantin kontin yakan o jane ramo gwa kala de tijek tigweke ti de loke je but still people will move on. Ka je ko randien ki around the area. Again, one thing we jaga longa kon and namene joy point and some of you should stop that. Community until go about. We actually ngu ko jane rami momi biji mo gwa kala de miji majin ko jane jane mu mishalaro mi je chara mi che jo mi je jungne na melade mo chagwa look them more look more chu bonro do core lakin I will never do that ko teram lakus kay yene diala content dong dark and wore can human being like me right but they jogo no melade jene chagwa jega back off from that chan go to community na woni am gwad na kane kon gwad mo kon kamilad kon teacher yen lot men woni God tiene jen the same way gorko mo ko ramti nyamu e jeg ba gorba ne ko ken yem ne en tam yana advice ram chira an advice ke do mo ga jen bila gwan nyerma no ajilar ne me ram ku je advice ke take do please ram mo take do chalong ni je milar ko non were ke tika mara ke unity oh there's a benefit on that the benefit teten ngien benefit gwan mi mo techi ang mal teten ngula to development la toga that society la take nok but gwan mi mo tin security tel mi shal kema tel mi shal development biya man ni ke pu jeunu to ki pu yere te kanti ko tel yamat run mina kula wiye tel kwan tel magwa tel pu walke you guys are the cause of it so chadan ger at once the changlar kono chadan gel kel please let remember no unity ajala cure cut this suffering mo te continentama but without unity bokona ngrun to ngwana long so ne charne ko kon werkel chana dob dande kon yamu je chana char kel kon dia